Kwariria kimakania ria MIIRI irethiite na mbere kuthikirwa MWITUNE wa SHAKAHOLA Malindi kaunti ya Kiriga ya thingati ma witikio wa ndini imwe riu mutongoria wa maria anini bungeni inene Opiyo Wandayi na ugite ugaruruku kuruthwa kiri gicunci gia katiba kia urombi NKURUKI na meneretie rwangirwa ukaria ni kuremwo ni wira wao na we rais wa Kenya tawe William Ruto augite mutongoria wa ndini enu tawe MCKENZIE ni mubitia na mumaitha umunene muno wabatirie kwithirwa ari nchera ebithite rungu rwa kanitha. Nteto nacio kuma kaunti ya Kilifi itokyo bunge ke magarini ndene nture na SHAKAHOLA itikonekana chitite akaora karinya NKURUKI iri akuya kora ahatire mbere tutarugo no gorobwa ntukwenarwa MIIRI 23 nukale kwethire kiumburwa na ukithire MIIRI onze ire MWANKIRA NANDI 73 MIIRI ria mingi yumburikire kaburi chiamwe hara kuna kaburi imwe ikumburi kethire china MIIRI 3 na ingi shakinyithiri nyakenda ntuko egoro kaburi imwe kwethire kiumburo nithire kionekana murijo mwekoro umwe nyatwana twiri turia turerikana itwawe. Kitu ambacho mimi nilikuja kunifanya mpaka nitoke kwa hiyo kanisa, nilianza kusikia mahubiri ya kuingilia dini nyingine kama Waislamu, wana Katoliki, vitu vile. Sasa nikaona kumeanza kuingia siasa katika hiyo kanisa. So upande wangu tayari roho yangu ilikataa. Niliacha bibi hapo na watoto wakiendelea kwa kanisa. Na ilipofikia mambo ya kwamba watoto wasiende shule, hapo sasa ndio akili yangu ilianza kugeuka. Bainge bathingati wa Pastor MCKENZIE Mthenge baririkana kwethira besha tabia kuria mwanka bakethira bekwa arabando kiri shughuli yeje kwena bamu bakwethira bakionekana kire tukumbo mwanya kire kithaka keka magana janana. Changamoto ilikuja baada ya yeye kuanza kuamrisha wakina mama wasinyoe, watoto wasiende shule, wakigonjeka wasiende mahospitali, na kama uko na certificate yoyote uichome. Mnaku ndeto jinithire tumenere tune ntu baba inge bomo makanisa atonge borega na thirikari nenya NKURUKI thirikari ongwa. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. MCKENZIE are using religion to do exactly the same thing. Ndoangisho ndesho karia kuma kiri kundikira kithiro gikinyumiruki na weta kwira thirikari kire kwithiro kiendera maturira kye na weta kiri machivo machabuchivo nenya kuroba nyumba 10 ibethito bakiorotero bobwega nontu bwa mpangeje. Shirika hili la NIS lilishindwa kutekeleza wajibu wake, na hadi si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu, watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mamia. If the dead and the dying had been in SHAKAHOLA, brewing or taking changa, or smoking bang, arrests would have been made swiftly. Ndekithirire kwithiro ligitu baba inge nario ni ate watho batere kwithiro bwekucho bukaogawa ni nyago kabanwa bobwega na thinje ndito kethiro gitu akira nto jabanthenge barba kwithiro beritana nto manto yegiuta tena motorere. Any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest of the people of Kenya. Kila anaposhikwa akienda kotini anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Pastor MCKENZIE Mthenge no enderete kwithirwa irigirwa kiri gitone kia polisi kirotelwa Kilifi ara kwirikana na gomenete bya Korea ntagaro wengenyo polisi rwangirwa DCI benderete kwithirwa ni okoje kenda pamurugurira nditango nke report ranto Shauru TV kumaje kingine ngine kineke mushomo Nairobi mbeta Boniface Mungera.